laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe. On hiire jantana la tonge ɗon e jamɓe ngure nden fof no e janta alhamdulillah minen kadi gawa lillahi alhamdu harayno andirɗen noon e jumare be hiɗen mari fottugol ɗo e mbita sehuɓe men tedduɓe e ɓe ara ɓe yewtana en ko yowiti diina men kan haray ɗen yetta kanko subhanahu wa ta'ala on ko arsiki en tawede ɗum ɗo kon kadi haray hande kadi ko sehuɓe men tedduɓe woni ko invite ɗen ɗo hikkoranɓe guine ka meɗen e ɓen fof anduɗen ka laawol kisal live bimbi ko ɓe watta ɗon ka direct ka laawol kisal ka Facebook laawol kisal kamɓe woni jonnude en darso on ɗon ko Oustaz Mouhamadou Wuri woni ko ɓe makete haray ko pita woni ka maɓɓe village on haray ko pita inchallahu haray en torki subhanahu wa ta'ala yalla yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude batte ɗen ɗon golle kadi ɗe ɓe woni gollude e haray noon ko duuɗi ɓe nokkeli buyi wona Côte d'Ivoire wona Sénégal Maroc e un peu partout inchallah haray en weltike ko ɓe siyeni kon fota kona seeɗa haray yalla yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude lunginaɓe kadi ko ɓuuri moƴƴude enen kadi waɗa en nanoɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon hutoro inchallah haray usage men watta micro on jungo mo ɓaray tan on pooɗike seeɗa inchallahu nani inchallah. Bismillahi arrahmani irrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيباو ليت لين الله سبحانه وتعالى جول لين إن العظمة محمد عليه الصلاة والسلام معندا كوكانكو ونسبو kala fewɗo ha heɓi peewal makko ngal ko e sabu ko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam janni tagore nden kon kala fewɗo ko sabu ɗum ɗo aray eɗen du'aniɓe en tori Allah subhanahu wa ta'ala juule maɓɓe hisinaɓe ɓeyda e maɓɓe kisal yurmede kamɓe wondiɓe maɓɓe ɓe annduɗa ɓe wakkilinoke ka jawle maɓɓe e ka ɓalli maɓɓe e kala ko ɓe jogii sino kaɗo diina sakitora e aduna Allah e kala ƴiwtiroɓe ɓaawo ɓen ɗon kadi jokkitiɓe e hoore no moƴƴiri waɗi ko ɓe waɗuno kon jokkiti laawol maɓɓe ngol ha ñande dangal ngal dari. haray ɓaawo ɗum ɗon en salmini musidɓe meɗen ɓen ka laawol kisal, en salmini kadi kala yimɓe heɗitiɓe ɓen hina o ma o haray ɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala e nde ɗo jonde meɗen yo hawrindi en e sawaba, o hawrindi en e ko nafata en aduna meɗen lahira meɗen. haray no makirno ɗen noon haray en suɓino toɓɓere nde yewteten wiɗen ko madakhilu shaytan fi qulubi al-ibad. haray ko laawi honɗi Iblisa rewata o shaytan raɗaɗo ha o naata o bonna ɓerɗe jiyaɓe Allah ɓen ha ɓe yebba Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko ɗum ɓucceten seeɗa na fu waweten yewtude. waɗi noon haray ka seytane banniranta yimɓe ɓen ton, ka seytane fewjiranta no majjinira yimɓe ɓen noon haray hino ɗuuɗi en wawata limde ɗo fuu kono en daaray ko ɓuri himmude ko e nder ɗen ɗon toɓɓe. haray ko ɗum woni ko yerwo ko Allah newni wonɗen e yewtude oɗo kiikiiɗe fi hon ɗum suɓani ɗen nde ɗo toɓɓere. ko suɓani ɗen nde ɗo toɓɓere ko sabuna ko adi kon seytane ko ɗo woni gaño meɗen aleejo on. hiɗen anditi oɗo o amali darade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o wondira Allah subhanahu wa ta'ala, o wondira mangural Allah subhanahu wa ta'ala. o wi'a o ardira na yimɓe ɓen la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. ɗum ɗo iblisa yewtuno yeeso Allah subhanahu wa ta'ala fewndo Allah subhanahu wa ta'ala tagi ben men Adam o yamiri malaika ɓen fuu ɓe sujjan ben men Adam. aɗon sayi iblisa ko e maɓɓe jeeya
ina kanko na o malaikaaɓe ma malaikaajo kono hari imo rewi Allah haa himo wattida e dental malaikaaɓe ɓen tawi kan ɓen tun o nandi e dewal kono tawi no suudi e nder makko goɗɗum ko Allah tun andi ɗum ɗon ɓay ko Allah andi ko woni ka nder ɓerɗe ko ɗum ko honɗum ko mawnintinaare Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi feññinde nden mawnintinaare Iblis o tagi ɓen men Adama yeeso makko kanko Iblis yeeso malaika ɓen e o moƴƴinimo e loopal kal loopal woni haa yoori Allah wutti ruhu e mum ɓay Adama woni goɗɗo o yimmike o darike Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri malaika ɓen yo sujjanmo Iblis heɓi ɗon noon ka holla ko wonno e nder makko ko sabu hari aranu hari mo e yeeso Allah subhanahu wa ta'ala imo e yeeso malaikaaɓe o alaa ka holla mawnitinaare jooni noon ɓaawo yi goɗɗo tagaama e loopal yeeso makko o waɗi ka wonki makko kanko kadi mo ɓuri oɗo no tawiri Allah e malaikaaɓe no ɓurdimo no kanko kadi mo waawi yawaade oɗo o salii sujjande ɓen men Adam o ndaari sujjanteeɗo on o ndaaraali yamirɗo yo sujje on ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala huɗimo kanko Iblis sabu ko sujjanaali ɓen men Adama ko gila on saati kanko Iblis kanko kadi o ƴetti feere o ƴetti décision o wi kanko kadi o wowli ko jannguɗen ɗo nane ɗe ɗo hayje wondema o wondiri Allah wondema iwtirana e ɓiɓɓe Adama ɓe yeeso maɓɓe o iwtirana ɓe ɓaawo maɓɓe o iwtira ka nano maɓɓe iwtira ka ñaam maɓɓe fiino o majjinira ɓe o wi Allah subhanahu wa ta'ala so immitino jiyaɓɓe ñandedangal o tawayi ɓurɓe ɗuuɗude e ɓiɓɓe Adama ɓen waɗano ko Allah wi'i gon ɓe jarnano nemaji Allah ɗi ɓe yettano Allah ɓe rewano mo ɓe jokkuno ko Iblisa fewjanaynoɓe kon nde wonno noon oɗo ko woni gaño men mawɗo ko beni anden ko honno rentortoɗenmo ko beni anden ko honno yarantenmo en wawata andude ɗum ɗon sina e nder ko Allahu subhanahu wa ta'ala janni en kon waɗi noon Allahu subhanahu wa ta'ala o suuɗali en o yeetike en wondema Iblis innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu kanko Iblisa e mbiggu makko ngu hiɓe reeni en enen ɓiɓɓe Adama ka tawata enen e reenaɓe joni ko hombo wata en hiwde maɓɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala ko honno ɗum ko sen waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en kon en woɗɗiti ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi en kon ko ɗon tun wawi sen daɗirde Iblis joni noon Iblisa no woodi ɓe o majjini ha o wi ɓeeɗo accideɓe majjere maɓɓe nde no woodi woɓɓe wi'uɓe reway Allah subhanahu wa ta'ala kanko e ɓen ɗon mardi haaju kanko e ɓen ɗon mardi haaju joni ɓe wi'uɓe reway Allah subhanahu wa ta'ala ko Iblis harayno faalaka iwtira ha bonnana ɓe ko ɓe woni e rewde Allah ko joni noon ko honto o rewata ha o bonna ko yimɓe ɓe rewata Allah kon o bondira ɓe hakkunde maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko si o naati e ɓerɗe maɓɓe ɗen o bonniɗe o sowonsiniɗe o coki kadi o waɗi sikkitare majje ko on saati o majjinta ɓiɓɓe Adama ɓe o waɗi sinilaaɗo sallallahu alaihi wasallam e makuji maɓɓe ɓe hittini fiinde ɓernde e ayje Qur'ana ɗuɗuɗe Allah subhanahu wa ta'ala hittini fiinde ɓernde Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en kal Qur'anare aro daɗoyta yawmal qiyama illa man ata Allah bi qalbin salim sina neɗɗo ardoyɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala imo mari ɓernde hisunde nde tawata seytane naatano e mayre ñawni nde sikkintini nde waɗi sikkitare e mayre e bange diina ka Allah nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam nde ɗo huyre fanɗude wonde ɓi Adam ko wiyete kon ɓernde ɓe maki hadise maɓɓe ala inna fil jasadi mudghatun in salahat ma in saluhat salaha al jasadu kulluhu wa in fasadat fasada al jasadu kulluhu ɓe maki huyre wotere no e neɗɗo nde janɗa moƴƴi tereji ɗin fof tawayno ɓuri nde kono ko nden ɗon woni lanɗo ɓandu ndun fuu ɗulle ko ɓernde nden ɓe maki si nde ɗo moƴƴi ɓandu ɓi Adama no hedditino no fof moƴƴay si nde ɗo ɓernde boni ɓandu ɓi Adama hedditino no fof ndu bonay mana si neɗɗo on ɓernde moƴƴi ko konnguɗi moƴƴi tum nanirtamo si ɓernde moƴƴi
ko golle moƴƴe tunnanirta iratama ko ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala sifi ka suratu Ibrahim. si neɗɗo on imanagal naati toon ngal deeƴi ka ɓernde tawi Iblis ala heɓude ka rewa hay nokku yotto e nde ɗo ɓernde o bonna nde Allah subhanahu wa ta'ala nandino o ɗo haray wano leggal ngal anɗa ngal tutama ka ɓuri moƴƴude e leydi ngal janɗi ngal woni yarnede ngal woni ka hecciɗi ngal totta dinɗe maggal on sowno sowno. wa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. haray Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi misal ko si ɓernde neɗɗo moƴƴi ko ni o waɗa. o wi misal ngol konngol moƴƴol ɗum ko ngol konngol laaɓugol ɗum ko konngol la ilaha illallah. si ngol naati e ɓernde gonɗinɗo ngol ñiiɓii toon ngol tabitii toon haray ɗum no wa'ita wasi tawi leggal tutama ɗo e nokkure ka tawata ko leydi ndi ko hecciɗundi ko moƴƴundi ngal fuɗa ngal janɗa calɗi ɗin wiiwo hara sownowo sowno dinɗeno e maggal. woni neɗɗo julɗon wata si o moƴƴi hara sowno no tayri ngal ɗo leggal toujours hay dinɗeno e maggal mana ko golle moƴƴe tun jiya ɗon yi'irte ko juulugol e janngugol e horugol e waɗugol dewe ɗe Allah yamiri ɗen jokka en ɗam moƴƴo kadi e tagu Allah ngun hara on ti sutinta ko wi'ete bonnere fof e tagore Allah nde oɗo haray ko imanagal ka ɓernde makko ɗum ɗo woni e fewjude haray ɓernde makko nde moƴƴi. Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kadi neɗɗo goo mo tawata kanko ko konngol meere konngol iblisa woni ka ɓernde makko ko masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin ijtussat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. haray ko woni meere kon tabita no waysi leggal joƴƴinama ɗo kawre leydi kono ngal iraki ɗaɗi ala sa duñi tun yanay woni fenande wayi. haray ɗum ko ɓernde neɗɗo mo tawata ngol ɗo konngol la ilaha illallah moƴƴuki wo wonale ɓernde makko. jonno nde ɗo ɓernde nelaɗo maki sinde moƴƴi ɓanndu ndum fof moƴƴay sinde boni ɓanndu ndum fof kadi bonay. joni noon iblisa kanko ko ɗo o hulanta no tawiri kadi diina kan jannoɓe diina ɓen e waajotoɓe ɓen kamɓe kadi ko ɓerɗe jeyaɓe ɓen ɓe ɗaɓɓata fiino ɓe moƴƴinira ɗe ɓe sellinira ɗe ɓe itta ñawuji ko won nder ton kon. faynelaaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ɓernde korniray wono njandi kornirta noon. inna alqalba la tasda kama yasda'u alhadid. haray ɓernde kornay wono njandi kornirta noon ɓe landi ko honɗum noon ittata on kornuɗo ya rasulallah wama jila'uha ya rasulallah ma jala'uha. o saynelaaɗo maki ko janngugol alquran e ɗuɗɗingol jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo soccata ɓernde nde laɓɓinande e anditugol ma yeyi daroyto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala ñaawamo yowamo golle makko ɗen si tawi ɗum ɗo no arde ka ɓernde ma sownowo ɗum ɗo lootay koriji e tuundiji ko iblisa woni bugade ton ko. joni ko ɗum yewtuɗen wondema oɗo iblisa so faalama majjinde yimɓe ɓen ko nde ɗo ɓernde o bonnata ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yi en moolomo ko ɗum ari ka suratu nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas. ɗum ko iblis moolore Allah jeyɗo yimɓe ɓen reweteɗo yimɓe ɓen lanɗo yimɓe ɓen e o neɗɗo o wi'eteɗo iblis alwaswas ɗum ko jikku makko ko sifa makko ko jiiɓitowo ɓerɗe ko wiyete alwaswas. o khannas kono noon o suuɗoto si tawi neɗɗo on o rewa e Allah o jantoto inde Allah ɗon on o mutay o yaltitata. ko ɗum waɗi sinelaɗo maki alayhi salatu wassalam si tawi noddinoɓen no noddinde ka juulirɗe seytane yiɗa nande noddinaandu ɗum so nani fu noddinaandu o dogay ha o yaha kaw nana tawi to noddinaandu ko si gaynama noddinede ma gaynama darnede wara noon ka fuɗɗiɗa julde ɗon wara o coka ɓernde ma nde anditi haajuma kaarijo anditiɗa haldidino e kaari hunde kaari anditiɗa fodanno hunde kaari o coka ɗon ɓernde ma nden ha yejjita
ko wonnoɗa julde kon ko darnde honde wonɗa ko ɗiɗaɓire ka ko tataɓire ka ko enayaɓire o bonna julde ma nden ko ɗum waɗi so wi al waswasi alkhannas o sowonsina e ɓerɗe o bonna ɗe kono noon si neɗɗo no yantade nde Allah kadi o suuɗoto o muti Allah subhanahu wa ta'ala alladi yuwaswisu fi suduri nnas o jiiɓinirowo ɓerɗe yimɓe ɓen o bonna ɗe yo moolor Allah e oɗo ɗum holli en si Allah subhanahu wa ta'ala wiye moolor mo kanko Allah iblis ɗum no holli en wawata daɗude iblis sina hara koye Allah subhanahu wa ta'ala rewɗen ɗum noon ko si en waɗi ko welata Allah ko en acci ko mettata Allah ko en waɗi du'aji ɗi Allah yamiri en ɗi nelaɗo yamiri en on say waweten daɗude mo kanko iblis ɗum waɗi karmakojo goto nandini fi iblis o landi goɗɗo janggana kujo makko o wi si tawi goɗɗo no jogii bareeru ñaaɗum laawol kisal ko laawol hiɗa mari le haaju ka galle on ma hewta ka galle makko ko honno rewrata ha hewta ka galle makko ala ndu bareeru hawraali e ma o yaronki andude ko jaabo o innimo sa faalama ɗum koya yiidu e jooma suudu ndun ma e wonɗo ka suudu ton rewra e on ɗon sabu siɗa wondi e a wonɗo ka galle toon mo tawta bareeru ndun no anndi bareeru ndun ngatatama ha wawa naatoyde yida emo faala yidde kon ka nder galle toon mana sen faalama yottade e Allah subhanahu wa ta'ala daɗa iblis ko ma rewen ka Allah ene laaɗo tindini en ɗon ko ɗum tuwa temmo daɗirde laawol goo alaa toon nde neɗɗo on huccite ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon o sali o huccite ko nelaaɗo yamiri kon o sali haray fewno on tawi iblis no fijirde mo wano pay kum fijirta balor joni noon ko nde toɓɓe leɗɗe yewtude ɗo ko yewtugol o toɓɓe seeɗa ko honto noon laawi honɗi iblis a rewata ha yotto e nder ɓernde o cokande o bonnande ko adi kon fo haray ko yewteten ko ɗi bakkatuji jani ko ɗi goɗɗo sino faggitade ɗi ko ɗo iblis heɓata laawol ka rewa bonna ɓernde makko nden fes ha itta mo e ɓernde ɓi adama watta mo ɓernde nde tawata o ɗo ko mbaadi ɓi adama o jogii kono tawi golle makko ren tawna o ɓi adama hande yimɓe buy ko ɗo woni ko fewndi ko adi kon fof kay wiisa kaw ɓurata tawa si neɗɗo on waɗi ɗum ɗon ara iblisa no anndi heɓii ko ɗaɓɓi ko e makko ko shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala waɗi noon shirku Allahu tabaraka wa ta'ala o suuɗaali en ka deftere makko nelaaɗo suuɗaali en ka maakuji ma wonde makko on ɗo woni junubu kon ɗo woni bakkatu ɓurɗo mawnude ko Allah yeddira no woodi bakkatuji wiyete kaba'ir hiɗi lima ha telen 90 ko fawi kono ko ɗin ɗon fof ko woni hoore majji on ko shirku billah ko kafidugol Allah e goɗɗum ka dewal ko ɗum waɗi hittugol nden toɓɓere ɗon waɗi si nelaaɗo ko ɓe nela ɓe noddi e diina duuɓi 10 arani ɗin fof hari hay julde fallan ko yo yimɓe ɓen laɓɓinan Allah ɓe acca rewgol goɗɗum go kona Allah subhanahu wa ta'ala sabu fade goɗɗo no rewde goɗɗum kona Allah maahi mo rewde Allah kono mo kasidi Allah e goɗɗum e nder dewal ngal haray dewal makko ngal jaɓataake taho haray ɗum no wayi si remowo on yehi ka burure o soppaali burure nde o sunnaali o hoosaali o ara tun o sanka maaro makko kon ma foññe makko kon ka nder burure est ce que on no tañƴini o aroyay o waaɗon goɗɗum haray fuy o tañƴinaaki hettugol haray neɗɗo simo rewde Allah o lannaali taho yaltude e shirku haray ko ni o waɗi noon konngol wi'etengol ngol la ilaha illa Allah wanaɗa ko kangol woni naatigol ngol ka diina ko kangol woni hoore on ka diina ko kangol woni daƴƴere nayi ka diina ngol no hawtondiri e riiwugol e tabbintingol so a wi la ilaha toon ɗon a wi reweteeɗo wo ala haray ɗa pottini ko rewetee fof on sahay noon tutuɗa gooto pet ka reweteeɗo wonta ɗon illallah si wona Allah gooto on ɗum no wayi wasi tawi jooni remowon o faalaama haajitorde ko remata kon o yaha soppa burol nden o sunna o hoosa haa laaɓa waɗa ɗon noon awdi makko ndin fii tañƴinoyagol o heɓtay jooni ko ɗaɓɓi kon e demal makko ngal so ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala o suuɗaali en o sappi e nelaaɗo mo nelaaɗo noon ko yaafaaɗo junubu jaɗi ɗe sakkitiiɗi
nelaaɗo ko o reenaaɗo ko hiwaaɗo o faggitata ko junubu hay cewɗinaa fi njani jooni si Allah fewti nelaaɗo yewti hunde haray koye enen yewtirɓe waaw ɓe woni ko yewta kanko on ko o danndaaɗo ɗi few o waɗataa ɗi Allah subahanahu wa taala o wi nelaaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin wahaynama e maɗa annelaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wahaynino ɗum kadi annabaɓe attiɓe maɓe kon ɗum won ɗum wondema si a shirki a kafidi Allah e nder dewal ngal golle maɗen fof bonay te ñande dal ngal a jeyoyte e yimɓe hayruɓe ɓen yimɓe perduɓe ɓen golleji bonɗi hedditiɗi junubuji jani ɗin fof haray ko jommu windante junubu ɗuuɗuɗo kono on ɗon junubu peesidoyte e golleji makko moƴƴi ɗin ñande dal ngal no gasa he moƴƴi ɗin tuula ɗi Allah yafanomo na adam aljanna kono shirku kañum ala he fuy ko peesidete no yonti shirki kañum bonnay ɗiya golleji ma hedditiɗi fof ka suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en fi annabi Ibrahim o yewti en kadi fi annabaɓe yaltuɓe e geygol makko ɓen gaka ha o yettoyi en ɓeeɗo annabaɓe wonko tedduɓe ka makko o limi ɓe buyi o wi ɓeeɗo ko tedduɓe ka makko ko mawɓe ka makko ko considéraaɓe ka makko o wi kono walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'mal si ɓe sirkanno Allah noon e war ko ɓe teddi ka Allah ko fof golleji maɓɓe fof bonayno ko ɗum waɗi haray ko adi kon fof koye en reeno e koyete ashirku billah ka fidugol e Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal rewidamo e goɗɗum goo foti ka kaddu ama sa fonti juuɗe ma toragol yo taw ko Allah gooto noddata ka ɓernde ma yo taw koye Allah wakkilorɗa ko giggol Allah ngol ɓuri ɗuuɗude ka ɓernde ma kala hunde koye Allah yiɗi kon ɓurma welde yiɗa Allah moƴƴa ka ɓernde ma rewiramo giggol rewiramo wakkilorgol e makko hara wakkilore hunde ɗum ɗo fof ko dewe ni dewe ɓernde yankoje e dewe ɗe tawata ko tereji ni waɗata e dewe ɗe tawata ko hunduko kon yewta ɗum ka konnguɗi jantorɗi Allah wona ko duwaji harayna laɓɓingol fi shirku ɗum ɗon woɓɓe gon wawi en suɓanade ɗum yewta en fi ko ete shirku ñande go ko holluɗen tun ko shirku ɓuri mawnude ko Allah yeddirte ko shirku ɓuri mawnude e laawol ko iblisa yottorto e ɓernde goɗɗo ha bonnande tawa jeeya ɗon heɓoytaka Allah hay hunde joni noon ino waɗɗi e kala neɗɗo ka o janga o anda ko wiyete shirku kon ɗum won ɗum fi o ɗito ɓay defte tawhide ɗen hiɗe wooda wata goto jooɗo ñobba juuɗe ɗum andirtake ƴoyre ko ma on tigi janga o anda ko wiyete shirku kon fof o accita ñande accituɗa ko wiyete shirku kon fof aɗa nde ñande a woni wotinɗinɗo Allah woni muwahhid haray ko ɗum ɗo woni laawol aranol ngol ɗum ɗo woni jokkorgal alanal ngal ko iblisa ƴaaɓorta o jokkora ha o yotto e nder ɓernde jeyaɗon o bonnande fiyo jeyaɗon malsike ñande dalngal ɓay Allah subhanahu wa ta'ala yetike mayɓe hoore shirku ɓen ɗon ko jahannama direct ɓe heɓoyta yurmede Allah en yehi ka suratu bayyinati subhanahu wa ta'ala wi inna alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah subhanahu wa ta'ala o wi wondema ɓe yimɓe yedduɓe Allah ka okkanoɓe defte ado moɗon adol islam ɗum ko alyahude nasara yedduɓe ɓen e maɓɓe yeddi nelaɗo Muhammad yeddi Qur'an o watti ɗon wal mushrikin e yimɓe shirkayɓe ɓen o wi ɓeɗo fof ɓe tawa Allah finari jahannam o wi ko e nder yitte jahannama o meƴƴoyta ɓen ɗo fof maɓɓe ulaika hum sharrul bariya ko ɓen kadi ɓuri bonde tagge fo mon fof tagu Allah mum fof ko ɓen ɓuri bonde donc en anndi ko ɗum waɗi si wiwɗen yo neɗɗo o reeno e ɗum ɗon ko ɗum woni laawol aranol ka iblisa rewata ha o yotto e ɓernde jeya ɗon o bonnande laawol ɗimmol ngol ka iblisa iwtiranta goɗɗo ha waɗa mo neɗɗo malsikaɗo ko hikki ɗon ko alkibr goɗɗo mawnintinaare neɗɗo on hino wona joni kanko Allah walla mo o janga defte o yalta o heɓa tawhid o yalta e shirku o daɗa ne bannande iblisa aranere ɗon o ina joni ko Allah goto rewata kono iblisa ƴetta ko wiyete mawnitinare waɗa e makko
si mawnitinare woni e goɗɗo ɗum ɗon kadi waɗa e mo neɗɗo fuufa fuu neɗɗo mo tawata o considiraka ka Allah hay e hunde wa ino mangural ngal ko Allah woodani ko Allah tabitani kanko tu woni almutakabbir kan ko e sifaji makko noon o kanko haani mawnitade sabu kanko waɗi fof ko waɗa kon fof kanko woodini ko waɗa kon fof kanko okki ko okka kon fof ko waɗi kanko sifori ɗum ɗon waɗi ari e hadis kanne wondema Allah subhanahu wa ta'ala yewti hadisul qudsi o wi alkibriya uridai o wi ko mawnintinare nden ko nde woni haddare makko al-azamatu ridai wal kibriya'u al-azamatu izari wal kibriya'u ridai wa man naza'ani fihima alqaytuhu fi an-nari wala ubali o kama qala haray e maaki wondema ko mangural ko ɗum woni haddare nde mawnintinare ko ɗum woni wanare makko nde mana ɗiɗo ɗiɗi ko faala kanko hertori ɗi o wi kala poɗodirɗo e makko gotum e majji wi an kadi a hollay mangural a hollay mawnintinare Allah subhanahu wa ta'ala so yiidi e makko tawi o tuubali o yalte ɗum Allah bugoytomo ka yiide hara waren o humpaka ko kanko homboni hara o humpaka ko kanko homboni non ko wiyete mawnintinare ɗo ɓe wi ko ɗum woni aranun ko Allah yeddiraka kammu ko ɗum woni aranun ko Allah yeddiraka leydi mawnintinare iblis o holluno ben meɗen adama mawnintinare o sali waɗode ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri o sujjane kon o mawnintini Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara min wi malaika ɓen fof sujjan adama ɓe teddinamo ɓawo tagama ɓe sujji ɓe fof siwona iblis o sali o holli mawninkinare wa kana minal kafirin o jeeya e yimɓe heferaɓe mawninkinare nde ko ɗon waɗi ha o woni kanko woni hoorejo heferaɓe ɓen fuu kanko iblis ko mawninkinare nde o holluno ɗon nde ko ɗum waɗimo ɗum ne jeeya mawnintinare ko wallata mo wonduno e mum Allah subhanahu wa ta'ala landimo ko hanno sujja ɓaymi yamirima ya sujjan adama o honɗum o jaaɓi kanko iblis qala ana khayrum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin o wi Allah min miɗo ɓuri o moƴƴude o koye loope tagoɗama min ko yiite mi taga kanko o yi yiite no ɓuri loope yeɗɗude ɓuri loope teddude ɗum ko mawninkinare si a yi goɗɗo no daro wi'a goɗɗo onon ko on fus onon ko on jaasuɓe ko mene woni mene ɗum ko konnguɗi mawnintinare noon si goɗɗo wowli ɗum goɗɗo haray ko iblisa o woni gembinde winoɗo ben men adama ana khayrum min kala ko wi'uɗa hiɗa ɓuri goɗɗo jawdi a ɓuri mo laamu a ɓuri mo gandal hana ka daroɗa wi'a pottoɗon an ko a fus min miɗo ɓurma sabu ko jogiɗa kon ko Allah jonnuma naya Allah jonniralma ɗum fiya hollu mawninkinare hoore yimɓe ɓe ko ɗum waɗi wiɗen neraɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo jehano ɓurɓe yankinade tagu ngu en jiɓaki en sikkitaki kala julɗo wonde ko nelaɗo ɓuri moƴƴude e tagu ngu khayru khalqillah ɓuri moƴƴude e tagu Allah ngu fuu kono ñande go ɓe landano ko sabajo landiɓe ene ko hombo ɓuri moƴƴude e tagu ngu nde ñande ɓay ɓe landa ɓe wiyano min ko min ɓuri moƴƴude ɓe maaki Yusuf ɓe wi ko Yusufu ɓuri moƴƴude fi hon ɗum ko nabiyullah ɓe wi ko annabajo Allah ibnu nabiyillah ko ɓiɗɗo annabajo Allah onno kadi ko ibnu nabiyillah ko ɓiɗɗo annabajo Allah onno ko ibnu khalillah ko ɓiɗɗo jatiguijo Allah wanno Yusuf ko annabajo ben makko ko Yaqub on ko annabajo ben makko ben on ɗon ko Ishaq onno kadi ko annabajo ben on ɗon ko khalilullah ko jatiguijo Allah ko annabi Ibrahima alayhi salam si goɗɗo kontima on soro e mum tato tawi ɓen ko weldiɓe Allah ko jatiguiɓe Allah o sino wawi wiide de min miɗo jeeya suudu teddundu o waɗi nelaɗo maaki nden ñande ɓe yaali sahaba ɓen ko min ɓuri moƴƴude waɗi noon ka tumbo mbattu sa landama kombo ɓuri moƴƴude tawi ma wola goɗɗo nawru e goɗɗo ta nawru e hoore ma na ɗum no wawi wayso ko mawninkinare falɗa hollude o yawi na ɗum men landi
aɗo maaki koye nder arabu ɗen oyni hi aɗo maaki khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam ida faquhu. awa ɓurɗo moƴƴude maɓɓe on ado l'islam si on faami l'islam naati ko on kadi ɓurata moƴƴude ka nder l'islam. ɓe wi nattirade maɓɓe few. kono ñande goo ɓay nden ñande hari ko ɓe yettinnelal ngal hari ɓe landaka. ñande goo ɓe darino e ɗum mo saba maɓɓe ɓe maaki ana hayru waladi ibnu adam wala fakhar. ɓe maaki ko min ɓuri moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen fop. ɗum wona mabagol wona mantagol. ɓe maaki ko min leydi ndin attoyto feerude mum ƴalta ñande darngal. ko min kadi aɗoto tagorne fof naatude ka aljanna. nden ñande hari ɓe yettinayi woni fii en anndu martaba maɓɓe on ka Allah subhanahu wa ta'ala. nde ñande hari ɓe landaka. ñande ɓe landano kombo ɓuri moƴƴude tagu ɗum ɓe nawrano e maɓɓe. ɗum ko hollugol ko yankinare maɓɓe nden hollugol ko ɓe yimɓe yankiniɓe. seede muɗum ñande goo sen daari ka suratu kahf ka qissa annabi Musa kanko e Khadir. ɓe wi ko woni sabu yo annabi Musa yehu janngoygol ka Khadir. ñande goo annabi Musa darino e nder bani Israil. ɓe landimo ko hombo ɓuri janngude hannde e hoore leydi ndin. o wi ko min. o andi ko annabajo Allah kono o ruttali gandal ngal e Allah. o wi ko min. Allah subhanahu wa ta'ala wahine makko wi Musa miɗo mari jiyaɗo ka leydi ton on no andi ko anda. laawol kisal ayi laawol peewal e ɓantal. kono annabi Musa kan nde onno ko annabajo ko yankiniɗo. o wi Allah a wo tindinan ka on woni ka woni wo hollende mi yaha miida e makko o jannan mi beru ko jangi ko. on so Allah tindinimo ka on ɗo woni na qissa on ɗo wonde yewde ko hollugol wondema si goɗɗo dari ke tummo mbaɗɗo o wi min ko min ɓuri moƴƴude. ɗum ko konngol mawnintinare noon. so a yewi ke yimɓe ɗum ko konngol mawnintinare noon. ko nde mawnintinare seede nde haɗa e goɗɗo e moƴƴere ko nde haɗuno yimɓe makka ɓen gonɗinde nelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yeti hen inna alladhina yujadiluna fi ayatina bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. ɓe yimɓe ɓe no darto ayji Allah ɗen ɓe wi'a ko Allah wi ko wonata ɗum arsata. subhanahu wa ta'ala ɓe heferaɓe ko mawninkinare woni ka ɓerɗe maɓɓe. ɓe yottaki kaɓe won ɗon kaɓe faala hewde ɗon ɓe ala hewta toon few. ko mawninkinare tum andi mawninkiniɗo sikka mo hewtika o hewta. anda ñande mawninkiniɗa wo ko nden ñande ɓurata jasude. wi mawninkiniɗo no wayi wa neɗɗo wonɗo ka toowi kanko mo reeni ɓayimo ka toowi toon o yiya yinkoye koye ka lega no fanɗanimo. haray ɓeya ka lega kadi kamɓe kadi ɓe daarima haray ɗa fanɗani ɓe ha fof ko gootum. a mawnitinto tun holla ɓural e hoore yimɓe hayso ɓe teddinima e dow ma ɗon on serta e tum ɓe jaasina ɓuri ko jaasinoɗaɓe ko. neɗɗo simo faala teddunga mo faala ɓattade Allah subhanahu wa ta'ala wona yankiniɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o fewtinelaɗo Muhammad ɓurɗo teddude tagore nde o wi wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. geru ha jippina becce maɗe yankinanoɗa ɓe julɓe gonɗinɓe jokkuɓe ma. sinayi nelaɗo yamirama yankino goɗɗo itti e sikke. yankinagol ko kontor mawnitinare nde wonɗen wolde nde waɗi si wiɗen ɓe heɓeraɓe ko mawnitinare hannoɓe gonɗina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ɓe arno ñande goo ka nelaɗo ɓay ɓe geri gereteɗe buy fiyo o nelaɗo accitu noddugol e diina kan yo accitu yennugol salamuji maɓɓe ɗi accu aybingol diina maɓɓe bonka ko tawi nelaɗo ɓe ronki ɗum ɗo fof ñande goo ɓe aɗo ɓenni jooɗe amin jaɓi min gonɗina janna men ko ari e makon kono haray koya pottimɓe miskinɓe gonɗinɓe ma wonɓe takko ma ɗo ɓe anda ko maccukoye amen nun wono Bilali en wono Habbabu en wono Ammar ibn Yasir en wono Suhaybu Rumi en e waytay ɓe noon ɓe wi menen si tawi men aray takko ma janginamen hay ko ma raɗoɗa ɓeeɗo. joma tafsir en wi ha hay nelaɗo faala wadde ɗum tañƴina si tawi ɓen ɗon ala ɗon ɓen wasuɓe ɗon he a kamɓe ko hoɓe ɓen ɓe aray. Allah subhanahu wa ta'ala o salani ɗum nelaɗo o wi wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum
bilo hadati wala shi yuriduna wajha wa tarado dey be wonbe noddude Allah rewa Allah takoma bimbe kigela ma alayka min hisabin min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin na yarado be few na yarado be sakko jeeyada yimbe teddube be si tawi be aray be joododa ben don be janga si be arata be acca don ko du wadi haray no hadi yimbe buyi be tawata ko jomiraɓe placiji ka laamu jomiraɓe placiji ka jawdi buyi ko haɗi ɓe faamude kaaɗo diina ɓe wakkilaki jippitade ɓe yaha ka juulirɗe ɓe janngida e miskin ɓe janngoɓe toon ɓe hattalan ha joni ko ɗum woni ko fewndi mo kala no haɓɓiti hayti tawi no faala diina seeɗa awa koye ɗaɓɓu janno naɓa ka mum hay hunde heɓata diina kanka ka juulirɗe diina kanko ka duɗe ko toon ɗum heɓoto ko Allah waɗi toon ko waɗal ɗum e nokkure wonde goo ko ɗum waɗi nelaɗo wanno jangguinirde maɓɓe nden ka juulirde ko battinta toon kon battinta nokkugo yon noon yimɓe mawnitiniɓe haray ɓe wakkilake yahugol ɓe sowa koyɗe maɓɓe ɓe jooɗo ka juulirde yeeso yimɓe jannoɓe ɓen yo jannuɓe mawnitinare nde jaɓata kala neɗɗo wattiɗo dokke mawnitinare o heɓata ko ɗaɓɓa kon kadi hen allahu subhanahu wa taala o dalenen ka suratul a'raf سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سبحانه وتعالى kanko o yiilay aayeje makko ɗen yimɓe mawnitinɓe mana ɓe heɓataɗe ɓe janngataɗe ɓe famataɗe wa ino mawninare nden accataɓe yaa ɓe jooɗo yeeso jannoɓe ɓen ɓay ko ɓuri ɗuɗude kon mi yaali fof ɓuri ɗuɗde kon ɓe Allah faami diina ɓen a tawa hina marɓe jawdi ha waɗi noon jokkuɗo fii gandal no heɓira diina ɗum yaadata e ɗaɓɓuru jawdi ko hatta ɓe heɓa jawdi buy ko neɗɗo on koko woni e dogande kon ko ɗum o heɓata nde ɗa heɓa gandal o no dongorta fii jawdi noon ko noon kadi jangorta fii gandal ngal haray heɓorta ni ko ma neɗɗon o tinno o wakkilo o janga o tampa moƴƴa fii o heɓu seeɗa e gandal ngal yoni noon ɓeeɗo mawnitinarne accataɓe waɗa ɗum ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko o yiilay ay makko ɗen e ɓe yimɓe rondiɓe mawnitinare ka hoore leydi ɗo haysi ɓe yim kala aya ɓe gonɗinta haysi ɓe yi lawol peewal ngol ɓe jokkata mawnitinare nden accata si ɓe yi lawol majjere ko ɗum ɓe jokkata ɓe cuɗa ɗum ɓe financana ɗum ɓe yangano ɗum donc haray ɓen wawi e nden ɗon toɓɓere haɗude ɗon anditen haray mawnintin sirku e mawnitinare ɗiɗo woni laaji ɗi yewtuɗen ko iblisa jokkorto haa si o heɓirima ɗum o nangima ɗon haray wala yangade fii ko hedditi hande kadi mala ko sirku o iblisa ala yangade fii ko majjinire goɗɗi goo si tawi wonti rondike mawnitinare iblisa accidete e nden ɗon amalatakeɗa wonde e nde mawnitinare baynelaɗo maki alayhi salatu wassalam la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr naatoytake aljanna kala mayɗo tawino mari ka ɓernde makko ko fotata e gabbul zarra ko wiyete mawnitinare ko fotta e zarra hum mawnitinare si goɗɗo mayino wondi e mum o heɓoyta aljanna ma neɗɗo yalta e ɗum ɗon haray laawol hikkitingol ɗon ngol ma jokkorgal hikkitingal ɗon ngal ka iblisa jokkorto haa naata e ɓerɗe jeyaɓe bonna golle maɓɓe ɗen e hawtindira ɗon piiji ɗi ko wiyete al ujubu wal ghurur wanno ɗin noon ko yaadude haawitagol e ɗaynitagol par ce que kala haawitiiɗo o haray o hodditike o ɗaynitike ɗum waɗɗin ɗon ɗiɗi ko yaaduɗi haawitagol sikka ɓuri mum ala hodito ɗaynito sikka ɓuri mum ala ɗon kadi ko laawol iblis wani noon yimɓe naafigi ɓen ko ɗum ɗo heɓi ɓe ko ɗum waɗi si ɓe aroyi ñande darngal ɓe fokkitiday e julɓe ɓen yahugol aljanna kamɓe limoyero e maɓɓe koye ɗaano Allah subhanahu wa ta'ala sifori ka suratul hadid wa qalu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum on sabi a gondinoɓe Allah ɓe wona no naafigi ɓe gonni ɓe tigi tigi ɓe wenna habbe men yetta annora e on annora mon ɗon minen komin jogino kon ɗanike qila irji'u wara'akum faltamisu nura
on say ɓe jaabe ɓe wi'ane awa yiltite ɓaawo mon ɗon ɗaɓɓon annora kamɓe sikka ko ɓaawo maɓɓe ɗon annda ko aduna ɓe faandana ɗon o annora momin jogiiɗo na ɗo heɓete ko aduna jon noon aduna goɗɗo wata yiltitade so hewto e l'ahira mo haali Allah subhanahu wa ta'ala fa duriba baynahum bisuur ko ɗon waɗete ki sammaadi hakkunde gonɗinɓe goonga ɓen e gonɗinnoɓe taw wiwnoɓe gonɗini ka kunnude tawi ɓerɗe gonɗina ɗum won naafigi on saati ɓe nodda gonɗinɓe ɓen yunadunahum alam nakum ma'akum ɓe nodda gonɗinɓe ɗene na ene wonduno aduna en juulidayno en hooridayno en waɗɗayno piiji buy alam nakum ma'akum qalu bala yo ɓe wiya ko noon woniri har ɓe wonduno walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani yelaaje ɗayni on alghurur ɗayni tagol hoditagol nde hoditaare ɗo ko nde nanguno iblis o hoditi o ɗayniti o wi'i konko ko kanko ɓuri bemmen adam o halkira ɗon no jeeya e ko neɗɗo hoditorta gandal mum janngugol ɗo sikkawa hande ɓuri mum ala tawa kala gando wolaaɗo an hiɗa yawimo hiɗa jaasinamo hiɗa inna kaari no mari palji no waɗi ni eni hoditora bew gandal ko Allah hokkuma kon ɗum adda ya yawo janguɓe adda kadi ya yawo ɓe janga no jeeya ko addata gurur e ujub ko neɗɗo haawi torta ko ɗayni tora haa o perda no jeeya e muɗum hokkegol wano laamu ɓuri ɗuuɗude ɓen seeɓi placé mum ka laamu ɗum ɗon ɗaynataɓe ɓe sikkawa hannde kadi aray mo heɓaali sugu ɗum ɗo wo wonaa goɗɗo ɓe sikka e kamɓe hiɓe ɓuri fof annda wonaa ɗum kala ko goɗɗo heɓi ka aduna ɗo o serta e muɗum kala ko goɗɗo heɓi aduna ɗo o serta e muɗum naa yo aduna ɗayni on tigi la yahurrannakum billahi l garur tawi jaɓo iblisa o hodowo o hoda en o ɗayna en e jayi ko goɗɗo hoɗi torta so tawi jooni o heɓi jaahu o heɓi martaba e hakkunde yimɓe ɓurɓe ɗurde ɓen ɗum ɗon no hoda ɓe haa ɓe yawito dewal Allah ngal ɓe yawito kadi tagu Allah ngu ko ɗum waɗi fii ko wiyete mawnisinare kon nde nelaaɗo maakuno ɗum e ɗayntagol goɗɗo wi'uno nelaaɗo sa Aboubacry Siddiq o wi min noon miɗo yiɗi ɓornaade coñci laɓaaɗi miɗo yiɗi wattaade paɗe laɓaaɗe mi yalta harala jogii mbaadi laɓaandi way si o sikki hara e mawnisinaare ko wattago coñci laɓaaɗi yaltinaaɗo maakina ɗum woni mawnisinaare a mawnisinaare ko batrul haqqi wa gamtu nnas wiyete mawnisinaare ko yawa mana ko yawagol yimɓe ɓen dullana goonga Allah on salo goonga few hay so reeni ko goonga on ni kono ɓay no mari konngol no mari jaahu si wowli jaɓete salo jaɓude goonga few neɗɗo mo yiwo kadi o yawoomo gamtu nnas ɗum ko mawninkinaare noon ɗum ko hodiraare noon si tawi goɗɗo hewtiiɗo kadi iblisa accida mo hoore makko ya oɗo hay so yangaaki hannde kadi fi makko no yeeya e ko yimɓe goo hoɗi torta kadi ɗuuɗugol rewal Allah kala ko rewɗa Allah naaya yiw a waɗi hay fus sina hara ko ka ɓernde ma kono naa ɗo ya eɓɓu yaltinande ɗum yimɓe menen ko menen fuɗɗi ɗum gila men fuɗɗi janngude ko ɗum e ɗum ko menen waɗi ɗum e ɗum ɗum ɗon fof haray nafata ɓi adama on e ɗin ɗon piiji no jeeya e wiiɗen ko majjinta neɗɗo alghurur wal ujub ko iblisa rewata ha majjina neɗɗo woɗi tagol e ɗayni tagol wiiɗen no jeeya ko neɗɗo ɗon ɗayntorta goɗɗum go kadi ɗuuɗugol dewal ko rewɗa Allah wo koya anndu ko Allahu newinanma ɗum si Allah haajano a watano wadde ɗe dewe sabu no woodi woɓɓe ɓe o hoddiranaali ɗum ko ya yettumo e hoore ko tawi o newinanima ya rewmo kon naya yi o waɗi hay hunde wiiɗen annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam kanko e geɗal makko Ismail alayhi salam Allah yamirnoɓe ɓantugo suudu Kaaba no ko ɗum ɓuri teddude e maadiji wonɗi e hoore leydi ndi ɓe dari ɓe ɗofti yamirore Allah nden ɓe mahiri nduno Allah subhanahu wa ta'ala wela noon kono ɓe mantoranoki ɗum ɓe tori Allah yo jaɓam wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu
rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. ɓe mahi suudu ndu ɓe ɓanti doose mayron ɓe tori Allah yo Allah jaɓanɓe ɗeɗo golle ɓe yiyano awa kamɓe ɓe hoditorano ɗum ɓe inne mahiɗo suudu Allah ɓurdu teddude aray waɗi ko goto waɗali ɓe nangi e ɗayntorgol ɗum. ko wana noon kadi Zulqarnayn uddunoɗo Ya'juuja e Ma'juuja ka rewayno ha lorra yimɓe ɓen ɗon lorra tage fongo ɓa o mahiwa on barage ɗon kanko kadi o wiyano he min Zulqarnayn miɗo mari doole miɗo wawi golle o mantanoki o wi hadha rahmatu min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. o wi ɗum ɗo ko golle Allah ni subhanahu wa ta'ala ko yurmede Allah waɗi simi wawi wadde ɗum ñande ɗum ɗo Allah haaji o kadi wattay ɗum ɗo nduggu o bonna fi muɗum few. awa neɗɗo on ina yo hoditorgolle makko ko ɗum waɗi aya goto ka suratu mu'minun ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗon walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala wi no jeeya e jeyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen ɓe manti ɓen ɓe wacci ɓen o wi ɓen ɓe annduɗa si ɓe waɗi ko ɓe haani wadde kon e dewal e gollal mana ɓe waɗi golle ko ɓe haani gollude kon ɓe haray ɓe huli ɓe andita enede ɓe ruttete ko Allah subhanahu wa ta'ala. waɗa on a jippige nena Aisha landi nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam ene koko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo walladhina yu'tuna ma ataw ɓe waɗoɓe ko waɗata kon e golleji wa qulubum wajila kono hara ɓerɗe maɓɓe no goƴa no huli annahum ila rabbihim raji'un enede ɓe hortay ka joom maɓɓe. ene ko woni ɗum yo nelaɗo ko neɗɗo waɗo bakkatuji ɗin haram huli o zina haram huli o yara beere haram huli Allah mo hulita Allah nangumo e mum o wujja mo hulita Allah nangumo e mum o fenam hulita Allah nangumo e mum ko ɗin nelaɗo make oye wona ɗum. ko neɗɗo juulowo o hoora o itta zakka o waɗa sadaka o waɗa dewe ɗe Allah yamiri kono haram huli imo huli ene ɗum tawsi ɗum jaɓanama lan e si jaɓana kala may harayɗa rewde Allah tum hiɗa jokki kono a anda si tawi ɗum no jaɓede si ala ka jaɓede. ko ɗum waɗi haray ko waɗoɓe moƴƴere kono hara ɓe goƴa andita enede gilan fuɗɗi julde tawsi miɗo jaɓanede gilan fuɗɗi horde tawsi miɗo jaɓanede ɓay ɗum ɗo fof golle ɗen fof aduna ɗo joddi ndin ko yawmal qiyama waynama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama joddi ndin ko ñande dargal. ko ni sahaba ɓe wa'uno Abubakr as-Siddiq radiyallahu anhu ko jeeyaɗo ɓe annduɗa ko mubashirina bil janna ko kanko woni arano e maɓɓe ɓe nelaɗo weltiniri naatayi aljanna hiɓe wuuri kala mo nelaɗo maaki ankari ko yimɓe aljanna jeeɗa hay sikke wo ala on ko yimɓe aljanna o jeeya kono o maakuno ene hay ñaamal ngal naati ka aljanna fade nanal ngal tawto yaali toon haray hoolaare nden ala. ɗum ɗo hollata e neɗɗo koyo hulu o wona hakkunde kulol e tañƴinaare fiyo heɓɓo e maloore nden yawmal qiyama. kono si tawi on ti jogii ko wiyete o jogii ko wiyete gurur kanko o sikkay kanko o lanni naate ka aljanna. ko ɗum waɗi haray no woodi woɓɓe wowloɓe sarahatan ɓe ngure kaari en ko yaafaɓe ɓe ngure kaari en ko ɓen ko ɓiɓɓe waliyaɓe koni eni wola sarahata sikka ɓe inna ɓen ɗo no felliti ɓen ka aljanna ƴeeya ɗum ɗo fof ko ɗayntagol ko gurur. on ɓura Abubakr as-Siddiq en ɓura Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nde nelaɗo winduno inɗe naafigiɓɓe o jonni Aba Huzayfa o wiwata o yeeto hay goto Seydina Umar hari no huuli o noon mo annduɗa nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam si Umar jokki ɗo laawol hay Iblisa suusata rewde ngol ɗo laawol kanko Iblisa ɓe woɗɗodiri few nelaɗo seytanimo ɗum tellement ko tawi mo kelɗi diina kono hari mo huuli wata taw ɓe naafigiɓe nelaɗo windete taw himo nder to yimɓe hedditiɓɓen fof ron kono anndude kanko o jokkuno Aba Huzayfa ha o wi a yetto langoy mi anda simiɗo e maɓɓe o wi mi yettoto ma awa joni kono ko an tum wolitanta goɗɗo goo an on a jeeyaka e maɓɓe kon tawi o fuɗɗi on tawi o hooli o yetti Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi noon ko wiyete o jogu
haawi tagol e ko wiyete gurur hodi tagol si ɗum nangi goɗɗo kanko o yiyay koye malaaɓe tun o jeeya si goɗɗo heɓii ɗum ɗon haray o haajaka jooni o hulataa ko Allah kambirta lette o haray o wanko o hulataa ko Allah kambirta ɗe lette makko kon neɗɗo le ma hula ɗum waɗi si Allah subahana taala yewti fiɗi lette makko muusuɗe ko fiyo en hulu waawi faggitaade moƴƴereeji haray si yawtii ɗon e ɗeeɗo ɗate ɗe tawata iblis e o reway e muɗum haa o bonna ɓerɗe jeyaɓɓen ne jeya e muɗum ko wiyete kon istima'ul agani istima'ul musiqa yiɗugol gimi yiɗugol musique si tawi goɗɗo woni yiɗuɗo ɗum hara yo anndu iblisa fooli e ɓernde makko nde waɗi noon alaa ko yawata bonnude ɓernde goɗɗo haa hewti ɗiɗo gimi e ɗiɗo gami ɗum no yaawi lancude ɓernde goɗɗo ko yaawi waɗi noon ɗiɗo gimi fewndiɗi hannde musique ji fewndiɗi hannde ɗum ɗo yaadata e ayje qur'ana e ɓernde wootere neɗɗo le alaa ɓerɗe ɗiɗi ma ja'ala llahu li basharin min qalbayni fi jawfi Allah waɗanaali neɗɗo ɓerɗe ɗiɗi ka nder ɓernde makko ka nder reedu makko ko ɓernde wootere o jogii ko naadi e nden ɗo wo ko ɗum wonata toon si tawi on tigi naadi toon diina l'islam qur'an e maakuji nelaaɗo e waajuuji fotuɗi ko ɗum ɗo on ñiiɓude toon si a waɗi ko musique e gimi e gami ko ɗum wonata toon haray ɗum ɗon ko iblisa woni ka ɓernde maɗa ɗum waɗi hadiseje nelaaɗo selluɗe hino woodi harminɗe ɗiɗo gimi yaɗo maaki nde reedu ma ndun heewata tew mbordi yara hara ko mbordi naada e nde ɓernde ma ha heewa yo ɗum ɗon ɓurane a naadugol musique e nde ɓernde ma ha nde heewa waɗi noon goɗɗo simo heɗade musique haray o anditata ɗon fi mayde o anditata ɗon fi julde o anditata ɗon fi ko wiyete dewal ɗum yaadata e ɗiɗo musique yi haray kawno ka jentoto musique ɗon ka anditaka kaw amayno ɗon o amida e rewɓe janamɓe e rewɓe bandiɓe e ko wayte ko ɗum ɗo toon tum ɓernde makko yahata si o jentike musique ko ɗum waɗi ɗiɗo musique ji ko huɗaɗi joni noon ɗum ɗo ko laawol iblisa ngol ɗo fe ngol Allah subahana taala yeeti en kal qur'ana la e pos ka suratul isra ɗon kadi Allah no janti fii ko wiwnoyo iblisa sujjan ben men adama o sali nokkel bo no janti e qur'an nde Allah subahana taala wi yo ɓen o malaika ɓen kañum iblisa no jeyano e maɓɓe on sati yo sujjan ben men adama kono o wi'uno qala asjudu liman halakta tina o jaabi ɗum ene mi sujjanay o mo taguɗa e loope ene mi sujjanay o mo taguɗa e loope o wi lain akhartani ila yawmi alqiyamati lahtannikanna zuriyatahu illa qalila o wi Allah si a nennanila ma Allah huɗimo o wi si a nennanila ha darngal dariki a waralla mi majjinay yimɓe makko ɓen ɓe fof maɓɓe ɓeygure makko nde fof mayra on sati الله تبارك وتعالى كن إجابهم قال اذهب على سمعتهم يو فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورا كلا جوكو ما أن إبليس إندر بآدم بي كويت جهنم جوني جدي مودون on fop maɓɓe on fof mo an Iblis jokku ɓe fof ɓiɓɓe Adama ويم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله سبحانه وتعالى majjinir ɓiɓɓe adama ɓen siɗa faala hitoji maɗi joma tafsir en daren ka defte tafsir ɓe maki ɗo hitoji ɗi Allah wi ɗo majjinir ɓiɓɓe adama ɓen hitoji maɗin ko gimi ɗin ko ɗum waɗi kamo ko ɓe go ɓe maki wo sinda waren beere e di musique ɓe wi sabu beere si goɗɗo yari beere ko kanko tu woni sulude kono si musique tappama ɗo guluji ma million ji no wawi suludude wotere ya fof no romo no cikko no ƴettito no waɗa ɓandu mum ɗum ko sikkata goɗɗo waɗay ɗum ɗo harli haray haqqille maɓɓe ɗen ala fof fewno ɗon
ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala joopi o wi wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik dafaala yerginirɓe majjiniraaɓe mo yiɗɗa wo hitoji ma ɗin hitoji makko ɗin ko gimɗi ɗin wajlib alayhim bi khaylika wa rajlik ardanɓe waɗɗiɓe ma e yaroɓe koyɗe fof wa'iduhum foduɓe kala ko faalla Allah subhanahu wa ta'ala wi ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura hay noon iblis alaɓe fodude sina ɗaynugolɓe ko hodugolɓe ɗum noon haray ɗo kadi ko gantaru moola nanu ka iblisa banniranta yimɓe e yehi ka tafsir defte tafsir en naari ka suratu luqman ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon wa min annas man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala no yimɓe ɓen ɓeno jogito ɓeno sooda man yashtari lahu alhadith ɓeno sooda yewtereji mereji yewtereji puydanji jiñinayi ɗi yimɓe ɗum waɗ ɗum ɗon ɓe wi ko gimɗe ɗi waɗi noon aranum ɓahari alano matériel ji ko ari sirire ɗi gimi e ko hoɗete ko tappete kadi ko ɓe yaha yimowo on ɓe adda ka cuuɗi maɓɓe ma ka galleji maɓɓe ma ka fottirɗe maɓɓe ɓe yimanaɓe ɓe amanaɓe ɓe yoɓa ɓe ko ɗum hari on saati hari ko ɗum fewndi joni noon iblisa o ñeeñi ni o waɗani yimɓe ha joni ko ari sire mo kala no jogii ka suudu mum hari ara num ko yimɓe yo fottoya ka amete joni mo kala no jogii ka téléphone mum no jogii ka télévision mum no jogii ka naaruɗa wo ko yimoɓe amoɓe rewɓe no ɓoori no wirti ɗum ɗo si woni e ɓernde neɗɗo ɗum ɗo yadata e jande dina yadata e ayje qur'an ɗum ɗo ko gantaru mola nandu ka iblisa banniri ka majjinira ɓiɓɓe adam kala faalaɗo yo diina e gandal qur'an e makuji nelaɗo yo wonu ka ɓernde muɗum ma woɗɗito ɗiɗo gimɗi ma woɗɗito ɗiɗo pankareji waɗi haray teɗen ɗo eɗen wawi uddude ɗon ɗum ɗon tun hino yona fii ko waɗugol tun harmugol ɗiɗo gimɗi no yona ko waɗire yewtere timmude en aroye e muɗum no gese ñande goo ma woɓɓe goo hewtana e mum hay toɓɓere nde woɗɗen hikkitude ɗon nden ko tawata iblisa sine heɓima ɗon kadi o bonnante dina ma kanko ko wiyete toon alhasad ko gañanede haasagol yimɓe e moƴƴereji ɗi Allah jonni ɓe an yahtuduna annasa ala ma atahumullahu min fadlih ɓe haasotoɓe ɓe faala añande yimɓe ko Allah waɗani yimɓe moƴƴereji ko Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en himo tagi yimɓe ɓen mo fonni ɓe ka tagude kono mo ɓurdindini ɓe ka arsikaji mo ɓurdindini ɓe ka gande mo ɓurdindini ɓe ka len kalamu mo ɓurdindini ɓe ka jahuji kala ko yiiɗa Allah waɗani goɗɗo haray ko ya toro Allah siɗa wela ɗum toroɗa Allah okkore haray o acce hakke haray ko lino wonno fo kuppi tokkitoɗen ɗo haray ko en wino toɓɓe buyno woodi ɗe yewteten wan noon ko yewteten ko laawi ɗi tawata iblisa no rawa e muɗum bonnana yimɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe ɓerɗe ɗe nelaɗo maaki si ɗe bonni haray ɓanndu ndun fof bonay si tawi ɗe moƴƴi kadi ɓanndu moƴƴa ɗon noon haray en yewtiɗo ko wiyete shirku billah wiɗen koye yimɓe ɓen selu ɗum ɗon ko ɗum woni toɓɓere mawnde nde tawata nden ɗon si iblisa heɓi ɗum ɗon goɗɗo haray o yangata ko fiino majjiniramo goɗɗum goo hikkude ɗon ko wiyete alkibur mawnintinare neɗɗo ma o ɓorto ko dolokke mawnintinare woni ko mawnintinare ka konguɗi mawnintinare ka ɓornateri mawnintinare ka yaadu ɗum ɗo fopp hino woodi ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala joopi wa tamshi fil ardi maraha sa yehu ka nder leydi ɗo ka hor leydi Allah ɗo hiɗa ñaaƴo hiɗa bunga ɗum ɗon fof goɗɗo no holla yaadu ni tun holla ko mawnitiniɗo sa mo yamo ƴetta balaje makko non donc e hurur hoɗi tagol e o job haawi tagol ɗum ɗo fof ko bonnanta goɗɗo golleji makko ɗum ɗo fof ko laaƴi iblisa rewata ha naata e ɓernde jeyaɗo on o bonnande yewtuɗen wiyete kon istima'ul aghani wal musiqa
heɗitagol gimɗi e musique waɗa ɗum ka ɓernde mum ha heewa ɗum ɗon heƴidata e diina no wayi wa woofonde koye a jogora doy haraɗa huliwata bonane wata fusire ha yettoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala mi yadata e ko mbiggu iblisa ngu jogii kon gasata ka wona to a wona e nokku gootu haray toɓɓere nde on ɗe yewde ɗo nden no gasa lannitore nden ɗon accane yimɓe ɓen fii lande haray ko alhasad wiɗen ko ngañanendi haasidiyagal ko ɗo wonoɗen yewtude wiɗen no jeeya e ko halki iblisa ko haasino ɓen men adama teddungal ngal Allah waɗanimo ngal wi'ugol yo malaika ɓe sujjanmo ɗum ɗon mettimo o haasimo o wi ɓen men adama fodda e nden ɗon moƴƴere yo noon wiɗen kala ko Allah okki goɗɗo neema foti ko neema laamu makko neema gandal makko neema kellal kala ko Allah okki goɗɗo e neema tawi ɗum no mettuma a yiɗano yo heɓu ɗum ɗon ina faalayi o perdu suwa heso o perda hendoɗa amma yo perdu tun hayso a hendata ko ɗum ɗo fof ko noneji hasidiyagal bonungal harmugal hono ɗum karawa koɓe no yewtiti ɗum Hasanu Basari radiyallahu ta'ala anhuma o maki ma ra'aytu zaliman ashbaha bi mazlumin min hasidin nafsun da'imun wa huznun lazimun wa ibratun la tanfat o wi kanko Hasanul Basari o maki mi ali ha hande toñuɗo tawi himo nanditi e tooñaaɗo kanko woni tooñuɗo on kono mo nanditi ko kanko tooña mi yaali nanduɗo e on ɗo a yewti haasotooɗo wanno si goɗɗo haasike goɗɗo haray a tooñi kono ko hoore ma wonɗa tooñude taw sabu on tigi ƴakkitoto moneeji o wona e miijagol nemaji Allah waɗani yimɓe haa o horna ɓanndu makko o mono o bonna ɓernde makko o wi on ti jogo pittaali mana foopaali jokkondirɗi foopaali mone mo jogii suno duumiingo e mo jogii gonɗi ɗi lannata sabu no haasorɗaa goɗɗo tawide ko Allah jonni mo ko ɓuri ɗuurde kon Allah ɓeydanaymo tun on ɗon neema ɓurta kadi monaade ko ɗum ɓe wi alhasadu yabda ɓe sahibihi haasidi yaagal ko addoto ñaamude taw ko jommum wa qala Abdullah ibn Mas'ud la ta'adu ni'ama Allah qila lahu wa man yu'adi ni'ama Allah قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يقول الله تعالى في بعض الكتب الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي عبد الله بن مسعود وماكي ووتاون wonu dey contournémaji Allah ɗi ɓe landimo konno goɗɗo woni ta contournéma Allah o wi wonɗo contournéma Allah ko ɓe yahaasotoɓe yimɓe fi Allah no okki ɓe ɓure okki ɓe nemaji wono yoɗi ko windino yoga e defte adinoɗe wondema haasotoɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko o gaño nemaji an ɗi kon ɗon ko o tikkanɗo kadi koddureji an ɗin sabu harayno way so on ɗo wi ko Allah sendi kon sendaki woɗum waɗi so jonni kaari mi taynamin o jonni haray on ɗon kadi o welaka ko Allah sendi kon ɗum ɗo adduno ha hefra e makka ɓen buy e maɓɓe sali gonɗinde ɓe wi na nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fodduno e nelal ngal ɓe wi hanno Allah nela gorko goo mawɗo goo mo wona nelaɗo Muhammad e cae ɗiɗi wonɗe ɗon takko ɗon ɗe ɗum ko makka e taif ala nuzila hadha alquran ala rajuli min alqaryatayn azim ɓe hanno oɗo qur'ana si o jippoto o jippo wa hara koye gorkoɓe kohoɓe ɓen makka ma leydi taif kamɓe wayi wasi ɓe yawi nelaɗo Muhammad wonde o fodda ene langal ɓe haasimo e muɗum e noon nafata قرطبي ماكي معنى الحسد أنه تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل فالحسد شر مذموم والمنافسة مباحة وهي الغبطة قرطبي ماكي وكوني معنى حاسد ياقل koni firo hasidiyagal ko nde yelotoɗa yo nema mo Allah okki goɗɗo yo iw e on mo hasida haysi tawi nema o wontantama an hasiɗon haysi tawi nema o wontanta hasiɗon o pooɗodirgol mana folotiral noon ayi goɗɗo no waɗa goɗɗum an kadi waɗugol suuko waɗi kon fiya heɓi ko heɓi kon
hara noon naayo o yaha perdu ɗum ɗon haɗaka ɗum ɗon no yiɗa ko reppa ɗum ɗo wiyete heɗa yi'a goɗɗo jogii goɗɗo yan kadi a gollay ha heɓa sugu mum a yiɗayi o perdu ko jogii won kono ɗa faala heɓde ko heɓi kon ɗum ɗon a ñaaka وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغبط والمنافق يحسد بينو حديث كولو kono haray ɓe wi gonɗinɗo kañum koyo wonu fooɗondirteeɗo wona foolotirteeɗo ɗaɓɓugol ko yimɓe jogii fiyo Allah okkumo kono na yo yelo yimɓe perdu kala yeliiɗo e goɗɗo perdu ma goɗɗo perdi weltiɗa wiiɗa a sikkano o hewtay ɗo haray anko haasotooɗo neɗɗo yo geru o hoosa ɗum ka ɓernde makko no metti fiino ha wanno yimɓe ɓen ko ɓuri ɗurde kono muulida e mum kono ko ɗum noon neɗɗo wiya yo waɗu jihaadi ɗum waɗi si ɓeyi ko ɓuri sattude e jihaadi ɗin fof ko waɗugol jihaadi wonki mum kin ha wowtinake ɗi jikkuuji ɗi l'islamu noddi e muɗum haɗaki pottinaki e ɗi jikkuuji kanuɗi bonɗi ɗi l'islamu haɗi ɗum waɗi haray wa wajhu tahrimi alhasad ma ulima min al ahadith annahu tasakhutun li qadari llahi ta'ala wa hikmatuhu fi tafdili ba'di ibadihi ala ba'd o wi ko waɗi si haasidiyagal ngal harmina ko ɓayi ari ka hadiseje holli wondema neɗɗo haray go'o o kontori Allah haray o wi Allah ko sendi kon sendaki o wi ñawre Allah nden moƴƴinaki na hay ko haasiɗa on ɗon kontun ko ɓa ko a kontorjo Allah haray o wasi goto wi ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al adabu asa'ta ala allahi fi fi'lihi li'annaka lam tabbali ma wahab waɗi goɗɗo o wi haasiɗo mo o waɗi ɗiɗo kimɗi o wimo yeetanolan on tawɗono haasilan ene hiɗa andi taho ko hombo aɗiɗa bonde needi e mum o wi ko wattiɗa bonde needi e mum taho ko e hoore Allah par ce que a woni kontorgolle makko ɗen ɓay a welaka ko Allah okkilan kon ko ɗum waɗi si haasidalan awa ko ɗum waɗi haray ɗum ɗo ko damal moolanagal nelaɗo maaki reene e haasidiyagal taqul hasad fa inna alhasada ta'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru ya'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru alhatab ɓe maaki mi haqqi on mi rentini on e añangol yimɓe ko Allah okkiɓe kon monanoɓe hoore ko Allah okkiɓe kon haasoɓe ɓe maaki ɗum ɗon do ñaama e moƴƴereji ɗi wonɗa gollude ɗin siɗa juulude hiɗa hoorude hiɗa jakkude hiɗa wadde moƴƴereji jokkere enda e koyta noon kono hiɗa haasi yimɓe ngal haasidiyagal ñaama e moƴƴereji maɗin ɓe maaki wano tawata yiite ñaama e geenal ma yiite ñaama e leɗɗe noon no yiite ñaamirta leɗɗe noon ko noon kadi haasidiyagal ngal ñaamirta moƴƴereji ɗin haray koye reeno moƴƴa e ko wiyete kon haasidiyagal sa woni haasotoɗo iblisa ko ɗon rewata ha wonde o ƴuuna ɓernde ma nde o ƴuuna ɓernde haasi ɗon si tawi on ti ɓernde nden boni ha nde hewti kadi haaɗi ha yo o yahu o geramo o gerano o feetiniramo o gerano o perdiniramo o gerano o raɗoramo ka wonɗo o ɗum naadoyamo e yahugol ka ndaaroɓe naadoyamo e yahugol ka mbileɓe naadoyamo e yahugol ka ndureɓe ɓe annda ɓeeɗo fof yahugol ko maɓɓe hino harmi ko jeeya ɗum e shirku billah ɗum ne aɗo maki kala yahuɗo ka yimɓe wowloɓe ko wirni kon man ata arrafan humpitoɓe piiji wirniɗi kala yahuɗo ka maɓɓe o gongini ɓe ko ɓe yettimo kon wona e balɗe 40 hay o juuli jaɓatake hay o hoori jaɓatake hay o kala ko waɗi moƴƴere jaɓatake mo ha e nder ɗen ɗon balɗe 40 si woɓɓe noon ko ngal haasidiyagal naɓata ɓe ha ɓiɓɓe kaari ɓen no mari haqqille janngol min ɓiɓɓe am ɓe maraji haqqille janngol ami geray ha mi bonna ɓe haqqille ɗe woɓɓe si tawi haasidiyangal yeehi ha hatti ko ɗum wonti gerata ma gera no wariramo ma immina bande e makko tawa ɗum ɗo fof ko mone ko a nema ko Allah jonnimo ko haray en andi haasidiyagal ngal naɓa e goɗɗo ka muuti ko haasidiyagal ngal ko ɗum adduno yo ɓiɗɗo adama oya war oya ko haasidiyagal ko ɗum adduno ha Habila wari Habil kabu ko moƴƴere nde Allah arsiki mo nden ko ɗum ɗo añannomo
o wi ko oya hendoto kon o hendoto ko oya jogi ko ɓuri laɓede ko ma o hendo ɗum ɗon ɓe halde ɓe waɗa sadaka wa ɓe darama sadaka mum jaɓɓawara kon jogui gonga fawoy kadi ko sadaka oya on jaɓa kanko jaɓanaka kanko haasi ɗon o ɓurti monade noon ha o wari oya ndi haasidiyagal naɓa goɗɗo ka muuti si haasidiyagal naɓɓima ha a feetini a geroyi goɗɗo ha a feetinimo haasidiyagal naɓɓima ha a itti wonki ara hande kadi ko bakka toon mo raɓɓata ɓaawo ɗum ɗo fof haray koko iblisa geri ha naati ka ɓernde ma coko ni nde bonni nde kon ko ɗum ɗo addi yo neɗɗo wawno kala tawɗo no jogii suguɗe ɗo ɓerɗe yo yilto o janga diina kan o yilto tuuba o rutto Allah subhanahu wa taala o anni o wattata sugu ɗum o wona neɗɗo mo tawata o haasata ko yimɓe nemaji Allah subhanahu wa taala hokki ɓe ɗin haray waktu mutike ba haray lande goo hino woodi ko siɓɓe meɗen faala landade tawi hiɗen humpiti fimum yewtemɓe haray faala darade ɗo haray jonni temɓe micro on si tawi no woodi landotoɓe lando ndaren kon no huɓinirten jonde meɗen nden hada billahi tawfiq. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Oustaz. Naam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Aleykum salam wa rahmatullah. Mi faala en dara ɗo joni so tawi no woodi landotoɓe. Naam. ɓe lando unnen ɗo jonde nde no ñiɗɗi. Inchallah mawdi on jarama o weltanama albarka boy yo Allah subhanahu wa taala yoɓum ko ɓuuri moƴƴude. Amin ya rabbi. waɗu ɗum ɗo ko mandake mo ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata. Amin. Ay Allah waɗu men menen kadi nana ɓe suɓo ko ɓuuri moƴƴude kon inchallah. Amin. Are mi weltori bayanam fota kona seeɗa sabuna ɗum ɗo kadi ko ɗumannini inchallah. Awa inchallah. Joni mi darde so tawi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal